Аԥсны аус руеит абылтәы наплак дуқәа ԥшьба урҭ рахьтә акы ҳәынҭқарратәуп. Адунеиаҿ имҩаԥысуа ахҭысқәа ирхырҟьаны лаҵарамзазы абылтәы ахәԥса шьҭыҵит. Анаҩс излеилкаахаз ала уи зыхҟьаз аҭира ҳәа абылтәы ахьааргоз ахә иахьацлаз ауп. Ари афакт ауааԥсыра агәынамӡара рызцәырнагеит. Атәыла напхгара анефтә аалыҵқәа рыхәԥса аҭышәнартәаларазы ацәажәарақәа мҩаԥыргеит. Аԥсны аԥыза-министр ихаҭыԥу економика министр Кристина Озган абылтәы ҭирҭатә наплакқәа реиҳабацәа аалыԥхьеит анефтә аалыҵқәа рџьырмыкьаҿ иҟоу аҭагылазаашьа лзеиҭарҳәарц азы. Кристина Озган илҳәеит ҩымчыбжьа раԥхьа ишеиԥылахьаз, убри аахыс зҽызыԥсахыз иахьатәи ҳҭагылазаашьа зеиԥшроу ҳәа илызцәырҵыз азҵаарақәа рылҭеит анаплакҩцәа. Иахьа ҳалацәажәар ҳҭахуп абылтәы аҭагылазаашьа, нас абылтәы ахә зеиԥшроу уажәы азаправкақәа рҿы иҟашәҵо аус. Прошло уже практически 2 недели. С учетом того, что мы обсуждали ранее, какие у вас сейчас остатки, какая цена у вас. Знаю, что у некоторых произошло снижение, у некоторых пока цена держится. Какие меры предприняты, какие прогнозы? Аиԥылара иалахәыз анаплакҩцәа ирҳәеит абылтәы азымхара шрымам иҵегь Аԥсныҟа амҩа ишықәу абылтәы, аха аидара маҷк иагханы иҭалар шалшо, уи еиҳарак изыхҟьо ауаа ныҟәызго адәыӷбақәа аԥхын аамҭазы иахьырацәахаз шакәу. Абылтәы ахәԥса агырхара азҵаара иазааҭгыло ирҳәеит Роснефть аҿада егьирахь абылтәы ҭаҭәарҭақәа рҿы ҩба-хԥа мааҭ рҟынӡа ишагдырхахьоу акызаҵәык адизель ахәԥса агырхара залыршахом рҳәеит дара. Ареспубликатә унитартә наплакы Аԥснытәи аҳәынҭқарратә еилахәыра аиҳабы Рамаз Џьопу ицәажәараҿы иазгәеиҭеит, абылтәы аҭира знапы алаку зегьы еидгыланы ахәԥса иахьынӡалшо иагдырхар шакәу. Аус еицаауп, алыҵшәа ҟалоит иҳәеит иара. Ҳара зегьы ҳажәа еибакны, ҳажәак акәны мааҭк иадамзаргьы ҳазлахар, ҳауаажәлар иҭабуп ҳәа ҳарҳәоит. Уаҳа ҽакы акымзарак, уаҳа ҽа ҷынк ҳанаҭаӡом уи. Абарҭ абри рылшеит рҳәоит, абри ауп хықәкыс ишьҭаҳхыша. Аминистрцәа реилазаара ишәыдышәкылаз ақәҵара ахәԥсақәа рзыҳәан абарҭ апроцентқәа ирыхәаԥштәуп. Сара ирацәоуп ҳәа изысԥхьаӡоит, аахәара аҟынтә, иаҭира аҟынӡа иҟоу апроцент. Аекономика министр Кристина Озган анаплакҩцәа иралҳәеит, хәмариала иаахәан иаарго абылтәы мчыбжьык ашьҭахь ахәԥса шьҭыҵыргьы дара азин шрымам иахьа ишьақәырӷәӷәо ахә ацҵара. Ҳара ҳарҭаан иаҳбеит абылтәы ҭирҭатә ҭыԥқәа. Иҳәатәуп араҟа урҭ рыхәԥса шылбааргаз. Ахәԥса шыҟац иаанхоит Роснефть заҵәык аҿы. Ауааԥсыра ирҳәон абылтәы ахәԥса ахьылбааргаз ишырнырыз. Конечно, на 3 рубля иҳаиӷьуп. Иахьагхаз даара ҳгәы иахәоит. Инажәизеижәмааҭ иԥсоуп, иҵегь агхар иҵегь ибзиан. Ауааԥсыра ишԥарнымро, исымшум ныҟәара ауама егьыс нас абылтәы ахәан маҷу нас бзиоуп. Фатима Гергиаԥҳа, Алекса Гәыха, Аԥсуа телехәаԥшра.